Fatalo fatulne fiafi sofa manu malo Yesu Kristo sunga I fafenga inga mo to fretua ya me se foi pa ia la silasio Samoa o lo mfai ona mau mai le tato fasalonga ilungo tpenga failangi ma lor se fo manuia fa aftai o mo le ne avano tato to fasil fai foi le nei POLOKALAME o fai ngoina o le ngaluenga fa MISIONARE no te ingo le loto ia mawhai ona toe save uina ma toe whaaolo la ina ia le ngā luenga wha MISIONARE ia ma toe whangu foi le mamalu o tātou atunu e mai se lava I lātou wa umana tu mai ai le whiau sili a Yesu Kristo ina ia tātou o whainu malava maso ma lolo toi fo manuia a ftai molenea mano tātou whelua iai ia vatalo fatu ilo sunga al whawhenga fiti Ulia ya mal tato maftanga fo ne fiafi sa no ia fe sa fa talo fo tato tunu o lo fa fongo mai ya fa talo fa tu ne fiafi ne fa fongo tapo mai so tato tunu tu fia no lang so I so mai fa fenga mo tu fritu so se fa ta fa taula ya me se po ile pa ia lasi o tato tunu mai la we mo tele se pa u pa ia mo ngaiti fa Papenan fatalo fatu ne fiafi sofa manu malo tatu li faolo Yesu Kristo. Ya malo la ole ne fiafi el fa wino le tatu tala noanga I le ngaluenga fa MISIONARE ya male mata upu taua po le feau sili na tui na mai le tatu li o Yesu Kristo e tatu e o faolo ina ma tato moya tato o faino malava maso. The mission mandate for all born again Christians ole fe aule na tuina maya so se tangata faalaina e moni la ole au so ona ave e Yesu le fe aule ne ina o te tula mai ina o te tu mai o ia mai le tunga mau manu maloa ia ilo tatoli ia na ia tu ina toli nei fe au sili ilo na so ole ma recola es furma leono fai upo suma le lima olo ia le fa tonunga le nei Yesu mo tato uma amol malvit wa fetala ia tu foi o ia te ilato o atu ia o to ile lalo langi uma inata la ia tu ia le tala le lei tamata umalava olo Fapiana na fetala mai Yesu ilona so and he said go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. So le upula le o le proclaim le upule ta unga tele tato ma le upule o le go meanings wa tato wo ina ia tato tala yatu le tala lei. Proclaim means to shout out aloud from the rooftops. Ole proclaim ole upulo le proclaim it means fo le taipei fo linga e te tu le tumu o le fale ma e tau wala au I tangata ya ma le hotele. Proclaim means to declare publicly, proudly, defiantly, either in speech or in writings. Ole tala iato le tala le lei I ole tato watu lea e vala au I tangata uma. Vala au ma le loto ele ole upula le fa ngale proudi ele ole fa mawalunga fo ile ai te pei o lo loto tele pei o lo le e tele foi e iau ele avatu ole tala le lei e ala iau saunoanga malaunga ia e meise fo I tusinga. Now, firstly, to make known the gospel or to take the gospel is also to make known the author of the gospel. Po le na tu sia le tala le lei. Ya tonu la te vape me to tele atu si tala le tu spaia. Mai le kenese se io o le faalinga. E tasia le tangata o lo vape na unga I tu si tu singa umanei. E ona foi le tala le lei o ia lea o Yesu Kristo. He is the Alpha, He is the Omega, He is the beginning and He is the end.
and to make known him to the world, so that the world will bow down to Jesus. O ia la lea mana o mia le tatou wo ina ia whaelo atu Yesu le lololangi ina ia ifo ai tangata i le na whaia mea uma o Yesu Keriso lea. Now notice something very crucial here. The gospel remains unknown if we do not make the gospel known. O lono winga e le mawhai o nei loa le tala le lei, pe a tatou le o e whai loa atu le tala le lei. All efforts, all attempts, all endeavors, with our heart, with our soul, with our mind, with our resources, must be exhausted in order to make this amazing gospel known to all the people. E te tau o na matua tu i ele malosi o le ola atoa ma o tatou mafau fau ma o tatou tino ina ia whaatau nuina ma tatou taumawhai ina ia mawhai o na whaongaina umani mea mawhai o na tatou whaongaina ina ia whai longa tua i le tala le lei. O le whesiri la la fiafi nei ala usunga fitiafiafi la tatou tatanonoala i mea ia. So what's inside the gospel that makes it so important to proclaim the gospel to the world? O ani mea o I te tonu le tala le leilea. E na lea wat pe e nau wai lea tua ina ia o le tala le lei tangata umba. O na o mea la ia le la te tuta e ke le aisi mea wala wani mea mea se furu lua ka ko kalkalango ai. O lo I te tonu le tala le lei. E mana o mi ai le fia ave o le tala le lei. Ea, me mo mua la lea e fo ilele o lo I te tonu le tala le lei. Ma o le mea pito e siri ane na tau. O le wha mangalo ino anga sala tangata. Forgiveness of sins. Lea I te tonu o le tala le lei lea. O lo I te tonu o le tala le lei lea. Watu umai a tātou. Le whato nunga siri siri a Yesu. Ka kouke o e ave le tala le lei. Ia le efeso la mua ai upo fitu le valua fitu amal mol. O ia fo e o tātou mawai le tō miola I lona toto o le wha mangaloina o amasala e tusa ma le oloa whaula I o lona alofa tū noa ua whaafaupu e tele mai ai ia I tātou I le poto uma atoa ma le whaautauta. O ia fo I lea o tātou mawai le wha mangaloina o amasala. Yes. O lono winga la e fōlinga mai o le tala le lei le tātou te mana o Yesu na ia tātou o e momoli tangata o le tala le lei le whaamangalo ino anga salafits. Wai, e lole o le whatu atoa le o le tuona la iona fiona Yesu. Ma o le tonu fo o le whatu atoa le o le tātou tuona la iona le tāua le o le tala le lei. Ina ia mawhaiona I loa e tangata le nganga na laiuna tau Yesu le tātou. O le whaamangalo ino anga sal. E leiti o ala a nau Yesu. Ina ia tātou o e ave le tala le leilea. E leiti o a nau Yesu lona toe tū mai. A wā lea a tau le upulo le tala le lei. A o kangi mei ko kongu. Ya pela le mela le tatana no nei fa mangalo ino ngasal. A wale me monia fiti. Ele ai se so tatou e alu le ola fa va pe ale fa mangalo ka ko ngasal. Ai le ai foi se so tatou mo fainga fa mangalo ngia ngasala se tangat. Na le pawa le me ma faina fa mangalo ina tatou ngasala. O le fa mangalo nga Yesu o lo o te tonu le tala le leida. Esselmanga ya wa tātou titilo hoi e pastai le Tanga tuai. Wa ana se me sin fiele tu e mafai e toto manuo na mangalo ita. Se fanu ele tu e fiume. Ele tu e fiume isso. Yo. E ole lofa tu no ole tu. Na la yo na sau Yesu la. Le la ko kongo le tele. No wonder why the Lord Jesus commanded us
And at the moment for le na to tu ma Yesu ma le tu mau. O lona fina ngalo ina ia o le tala le leile tangata uma. Ia awana ia isi tangata ele sau le ola e whaavavau. Ai kasi ala awale e kauke oai. Inga ua whaamangalo ina tato ngasala. Ai le ai a se si mai ma ua whaamangalo ina ngasala. Na o Yesu e onga le kala le leile. O le melo na lunga lea e tutonu le tala le leile. O le upu whapeotania e ta ua o le justification. By mercy and by grace. O lo noinga o whasamoina, ua taua mio tonuina, ona o le alofa tu noa maleanga le lei whaifu o le atua. Roma e lima whai upu mua mua, whamule mole, Roma e lima whai upu mua mua. Ole befo lele, ua le tau salaina sesi o tatou. O le justification lea. O le te tonu o le tala le lei, o le te lo, o le mele lea, na unaua ia le fina ngalo Yesu ina ia, ma fai ona ave le tala le lei. E iluno e tangata, ia iluno e tangata, o loo le ta usalaina tātou, ona o le alofa tu noa, ma le hanga le lei faifua o Yesu. Te wha mula mula fiti. O le nei ua taua mio tonuina I tātou I le whātua o le ua tātou le lei ai ma le atua ona o le tātou o lii o Yesu Keriso. Ai lei. E lei tioa a nau Yesu e avel tala le. Awa ele ai sisi awala e mawhai ona taua mio tonuina I tātou. Ma o le tala le lei a lea Yesu. Ai na ole alofa tu no fo Yesu ole mau te tonu le tala le lea wa mai tatou mai ta go therefore into all the world and preach the gospel. But inside the gospel all le kelo fa manuianga. Yo ya le e mau le fa manga lo ino nga sala. Le se mana ile ile tau fai pule ole le linga a yo es kasina sa ta tu le anga mole oh so le se le manga ya manga ya fa sa moanga to ino le mea o e maka okia la ya man to ole eletio ana na Yesu ave le tala le leile e ta watu tangata wa ka ko le lei ma Yesu on olona lo fatuno yo ole melo no tolu lei te tonu le tala le leile mana o Yesu tatou te oi ave. O le whaolta, salvation. Aia. Kolose alo na mta mua whai upasu tolu sufa. O ia wana lavea I mai a te tatou nai le pule o le pōriuli, a wā wana au mai a tatou I le mālolo na lava ara pele. O ia ua tatou mauai le tongiola. O le wha mangalo ina lea o sene manga ia jo tono le tala le leile le gospel le fa mai Yesu go therefore into all the world o lo o iai le wha o le tanga ma o le wha o le tanga e le ai ma se kangaka e ma whaingonga mua mai sisia awala e le wha o le inga se ingo se whaife a ele fa ola inga se ngo se lok ele fa ola inga se sia awala na ole tala le ya le fa mai Yesu ka ko ke o tala o ke fa fi kai ya ile tua le o pe wa te tilo ta ite ia e le kio a fa mai Yesu o e ave le tala le go therefore into all the world and preach and proclaim the gospel ina ia lo tangata o ko kongo le tala le le te mauai wha manga loina o ngasala, e te mauai le taua mio tonuina, e te mauai le wha o le tanga. O le mea lona whala isi mea manga ngaia ia I te tonu o le tala le leilea. It's the authority over demons. Le pule ma le mana ho lea ka ko ke pu lea I ke mong. Kolose lua whai upa sulima. Ua tu ese ina e ia o ali sili ma whai pule o na whaalia mai lea o ilato ia I lo uma. Ua manu malo o ia te ilato mea lava mea. O le upu whapalangi lea lea sauai. And Jesus disarmed the devil. Inside the gospel,
Olo iai le mea matango fia lea wa au mai e Yesu ke viso iai la tau o e o talia o ia mawhatu atua lon suafa pe ua whaola ina. Le pule ma le mana tātou te pulea i ke mongi. Aisia, anga ua umana ave ese Yesu le malosi o ke mongi lunga sa tau. A whea mawai, ali kongo le gospel. Inside the gospel. Ia le si mele ta ua i whai puti. Le ta ua te leo le tala leia. Usa le mele wha mai ua. O le pe ua ali mai ainga ruenga lilo. Sa le loa. Amen. Ole mele ta te whawhetai ai. See, the gospel le mana o Yesu tātou te o e proclaim. It's not just the gospel. Ola le ango ngai mei to tonu le gospel le. Yeah, we have the authority over demons. Mana tua fo ifiti so ya. Me mo ia iku ho ie le ai. Well, le ke va ai ngai me ya so wa. So le aka ai ngai la i ka kai pe fa pere ke mongi ai. Ya va kule mai vo le o le mai iku ho le. Ya, o le pe fa pere. Sa mo ia fe maria lo fingalo le ale me o se o le lei o ale ko foi se io si io me io fa o le ala o tato loa i to tonu le tala le leile o lo o sawai ma le pule e tato te pule ai ke mo lo vinga la se mai iku ka ke le fa pele ke mo the gospel o lo i to tonu le pule ma le malo si tato e ku le ke mo so we just walk in and say to the demons inside the person that is possessed in the name of Jesus, out. Ele kau. Ui, ele kau foi ngami. Ele kau foi ngami. Kau amadiema. Yo, mele tato te whawhetai lava ele tale le ele tio mana o Yesu avel kala le le. Ana o le ye me umaia. E ma fai ai ona tato faia so se ngaruenga. Ai mai se le tato sa lo tonga le. Ia wa ake faku o ngā mea o ka wa i nge mo ma i iku ia so le se pe le fa pele ngoa se le fa pele ngoa iku so le le o tato lo nge i to tono le tale lei we have the authority over demonic powers ia o le si me to tono le tale lei o turingo ke mo le mareko su no fa o su fitu fa mo fit e mulmuli atu foi nei fai longa i e fatutua e tutuli i la te moni i loingoa e tau tala i la tau ngana fou. Amen. Ia i te tono le tala le leile o lo sawa i male mana male malo si le ku mai kako e ku kude kemo te le lo me kako o le so le va o le kako le me foi tu punga o ka fa lo uso o ka ko hoa ka ko mo sunga ya opeta o se le maka o ki la me mi len ka ko i po se me o ko lu ko lu va veo e bo ko la o pe ki mule le so o mo fo ale me la foi le tato va fonga ele me na tupu le fale o so le na maliu sa lo e Silvia uma malu ta va fonga ya Suluape Paulo le na maliu i Otara sa lo po le tao le lu va veo ai vili maile e ya lo natali ia tiao mai o la fe lo wa ile o la fe lo wa Suluape tono le fale ma u le fasi e ale ala por tao ko lu va veo ma to atu lo yo le fale o lo i ka ko wa ko fo nga va veo yo e ma tau tia la le mena tupu por le kolu wa tu ke ya o kale mana tu le le sona o le mea la faila utala ma tio atu se ke la ngonga lo kingo ho le ya ke mongi le mea koko lo toto yo ai ona la o le malo si le wa tato lo i to tonu le gospel o lo iai le pule ma le mana ia tato ma faina tu te mon ia o te man tu ala ka ko ka ngo ku va vea nga fai lo mo ngalu ia la va fonga ma to atu le va vea le na o tu le fale o va de suafa manu malo ia su keriso sa se ke mongi ngo ko ku ma i sai o le mano le toto ma o fa sa se singo ko ku ma i le fongole e ke lo la nga ka i nga ile i ko ia i ma se mena to tu pu le fale
Umaya inga male ke mongi ole mea moni ya ole tala lo nephew le tali Suluape. O langa kala ya kia ufa mailan tala ya tau. Mai wafeo le so longo fo ko ngol fal. Wo mai ngo fo disi piko ko lele ngo fo disi piko. O lele ke mongi e kumule mea. E man tu wale ka ko ka ki mai si. Yo finga lo ngo fo umi wale mi. Wale mo finga mi ngol. Wa ingase ya le mea la fa ila utala ile matautia o le gospel lea o lo i te tonu o le gospel lea ia le pule lea ma le mawhai e tātou e mawhai e unga kako kukuri ke mong e au noa ma se hawhaina o sesi o tātou i ngā luenga ke mong ia wae bei o le meana e fo ilele la te ita tilo e le ki o fai mei e su kako ke o e preach le gospel ma proclaim le gospel to all the world. O lona fila ngalo ina ia sa loto tangata. Maia moe kangaka le mawhai e la toi mawhai e onga tio mai ko inga mea. I mo ke mongin. O le si me taua o lo i tutono o le gospel lea. O le truth po le mea moni. Ia Ioane valu fai upo tō suma lua mo le afit. E lo foi o tau le mea moni. E tu sa loto foi o tau ele upo moni. Ia, availa. I to tonu o le gospel. O lo i aile, i ko tonu o le gospel, o lo i aile mele ta o le truth. A o le truth la po o le mea moni. Na te wha sa o lo to ina tangata. Io e. So se tangata la e preach le gospel o le truth lea. Na te wha sa o lo to ina tangata. O le true fo ilea na te wha sa o lo to ina tato. Ia. Ari fiti wao. O nga fo vai kai mi ke o nga Malaysia sa. Eo le o langa tu vai le ko fi kala ma jesi pat. O le winga la tala ho ilea. O le truth le o le gospel. Le na su ye ka ko fa sa o lo to tato. Awa uia wa fiu ka mo fa nga ku ula sole wa o fiu ka mo fa nga ku le ngupia le ma fa fato a ma fa ya na mo ina wo ka fa la inga wo ka mo le me mo ki ko pe o solo le me mo ki nge sole le asa o esa do no foi di pastole sol ma fo ko nga le cafe lo io o lo ve nga masinji fa nga lo nga wa fa nga lo nga o Lenga ave o la cafe lo. Ele fala mais. Ora pe o winga la ta. Inga o kai lo le upuma, o le wa o winga kai ya. Te nga ku wa ko lo ya. Sa lo ko lo a. Ya ngala. Ya ole ka fiku. Ja pe ya le iva fitu. Ja pe le iva fitu. Ja va te vo kakala ngol nga me a. Wa ho. Ele te tauno o watu ele tauno fenga lunga le word letter i hai wa wi o te ngalue ai me i mai ponga i vi ma e falma i milo mo wala na vato inga o ngole le au se senior staff inga na la ino o la tuinga ai peo o le faila utala fo ile to inga la no langi le sa e so i fu mai vatu fo ia male mea taimina tau no o ele mea moni sui markanga what a freedom. E sa o ala le upo le tusi pa ia o le mea moni na te wha sa o lo to ina tata. A whe maua, e ko konguna le gospel. Inside the gospel. No wonder why the Lord Jesus commanded us to proclaim the gospel. Ia o le si mea le te tonu o le gospel. Changing lives. Tuinga o langa o tangata. The gospel has the power to transform people. Le foi lau kako va ai le to tele o tangata na mfaina pa i le tala le e fai ala o kala i le atali i o le tamalo le tai o Hamas skamale o Saint Joseph de le o fa olaina e fai ala o kala e le mafai le tala le na sui le to ngatangata ia wa le whaamitaranga stama le lalo langi na ona mai inga ia fo ile le violence ma le murdering e fa mai e se furu wongo e ma singa sa fa pui e tono fa pui Israel o le winga la tala ina o le gospel is usual le
sui malona olanga. O le tangata pito e sili la nano fi whalonglongo ia iona langona le mena e tupu nei Israel. A waka keilo ingo wapia. O au ke ofo, some of the worst criminals. Yeah. That the gospel was able, yo lesi ali o le Hezbollah. Lesi au wanga ia le whaasanga tau mai o le pongonga ia Israel. Ia o whalongolongo le tau tinonga siusona. Fo ile le kaimi na o ato ile tala le leia kei. O e kangi ia siusona wha matala le suingo longo langa. Mai le lalo langi o te vai nei. Some of the worst criminals that the gospel was able to reach out to have been completely transformed and changed. What an incredible thing. Ole makaukia ole mana ole. Yo e. Iko kongo le tala le. Tala le leila. Kaukia ka kikiro ile upu fo ile tua ya Paulo la. Yo Ele skaka fo shoka ngaka sa ye ngaka mi o lo maleka. Kaukia. Kai mi anga pa ile manga ole. Yo. Ole tala le ile tu su a koka. Yo. Ele tio ana o nau Yesu e avele tala le leila tangata. Because the only thing that can change people's lives completely is the gospel. Ya la ngako kilo ia le ngoango tangata o ka vai fo kai ia suingo la to o langa ka ke ofo ile pe ya but we know le mana le o le tala le lei. The power of the gospel that can change lives and transform lives. Amen. O le si me o le tonu le tala le lei o le manu malo victory. Halleluiah. Mo Korinto su lima fai upo lima suma le fitu. Ai whaftai i le tua o le na te fōi na mai le manu malo ia te tātou e ala mai i lo tātou a li o Yesu Kerusa. O i on ngar kala lele. Yesu Kerusa. Ia fōi le na mai le manu malo. Absolutely. Me vole a leo te vētu ai o le tala le lea nau Yesu na i kako woe proclaim I tangata. Shouting from the rooftop. Doing everything possible in a mafai on a proclaim le gospel. Le awa ele ai se si me mafai na mo man malo na o Yesu na le tala le lea Yesu. Hallelujah. And only through Jesus, who is the author of the gospel. E mawhai ona o mai ale manu malo ia te tātou. O le si mea matango fia lo tono le gospel fiti o wha manu yanga. The blessing. Blessings. Le ai le tono le gospel. The blessing oka se kele. The blood of Jesus, the name of Jesus, the Holy Spirit of Jesus. O ka le makango fia. E le ti ona unau le fina ngalo Yesu ka koke o e proclaim le gospel. Awa te whai atu. Ele mana o Yesu inga ia tātou whiola I ne mālaia. Mana o Yesu I kako wola I manguia. But in order for us to be blessed, we needed the gospel to bring the blessing. Otherwise, ele mawhaingo o mali blessing pe ale o mali gospel. Ke masalo pol me volenga felisau no ga volea Yesu. E saili mo moia. Malole tuonga. Fa mo ile ngala. Ai fa mo yanga ye o tala le blessings here whainga kako manuia awa te vata o nga manguia tangata ono o le tala le lei o kase maanga ia le saulo tonga le freedom o le whaamanga longa the authority over demons the truth that sets us free the justification o le taua mitonuina I tātou o le kako pule ma le malosi ma le mana ma whainga kukuri ke mongi o kase makango fie. No wonder why the Lord Jesus commanded us and gave us the mandate to take the gospel and proclaim the gospel to the whole entire world. See, these people need the gospel. They will never be free and there will never be any peace until they receive the gospel. O le gospel e te maua ili file mu. E le ai si mea maua ili file mu o tangata. O me wale le tupune yo. No mera, how much e kaunga whai e pale skinga ma isela e le most file mu. No peace until the Jewish people receive Jesus.
Because the majority of Jewish people do not believe in Jesus. And that's very sad. And as long as you don't believe in Jesus, they will never have peace. The Palestinians will never be able to have peace until they have Jesus. Awa o Yesu le o lo itu tono ma ye file mu itu tono le o itu tono le tala le le ma na Yesu ta to te o e tala ya for come for you for le o malo o fata se to ele fa vanga na o lo le ka ngi the gospel kala le Yesu ya o te fa to ile le e fainga sa kangi le o le o le me fai wa o atunu umai la to te poloka inga mai le tala le leile mana o Yesu e avatu o aku ngu fo inga le ka ko ke va ia o maku wa trouble o ko ale anga le mele tupu ai and you see most of the Middle Eastern countries la to te ena le tala le leile ia o le me fo inga le ku pe le te file mu o na o le la to te ena le tala le leile ole si me matango fiele e tonu le tala le leile eternal life le ole fa. What an incredible thing. Mo mole yoane ta upo lima fai upo suma le lua. Ole o ia te ia le anu o ia te ia le ola. Ole e le o ia te ia le anu le tua e le o ia te ia le ola. Mangi ngoa. Yo. E o le tua la. O le tala le leilea, o le tala le leia le alo. O le tanga, e o lo lama le kala le lei tangata, wa ia te ila tau le alo. Wa ia te ila tau fo i maleola. So le, e se le matango fia a ta tilo ne te ita, e le matango fia o le tala le leilea na mana o Yesu ka koke o proclaim. E ia maua le ola e whaavavau. O le ola foi fa vau ele ko ma fai e se o kinga ka office se o ka ko o ku ma fo ele o le unga le o ku ma nga se kai me ke moe ai ma lo ro ai pe fa pe o tangata ye o ele tala le lei wala to mo le tala le lei wala to taliaina le tala le lei e Yesu Kristo o le ola e fa vau le a mai to no le tala le lei o lo no wingala ele ko ma fai ele o ki ele ko fai ma o lunga ele ko fai ma o lo ele ko fai tsi mea na vese ta to mai le le lo fa tu no lo ta to tu o le sila me matango fie fitile ana ta tu tala no ele le weekend le ante nei ta to maftanga I to tonu le tala le lei o lo o mai ai to tonu le tala le lei la Yesu Kristo le sitianga yeah, money like le mo tono to spoil le put the rapture but the rapture it's a concept o lo fa matala mal mo te saloni e fa e po sulono su fitu va mo wa a fioi fo mai le langi le li lava ma le alanga ma le leo le anusili ma le pu le tua e mo fo io na toi tu mai o e uoti o ya teriso ona fafo se I leo na avena e o ila tou o e ola matutoi fatasi ma la tou iao na ia feta ia I maleali I le vana monimo ona tatu fatasi pe lava lea maleali inside the gospel o lo o iai la le fa moenga le o tatu so se ka ngaka la o I le tala le lei ioi o lo I tu tonu le tala le lei lea le siti anga le kalesia fiti wa le ka ko mamla mane mo tato o fa fo o le o tato le piliota o tato la talata nei le taimi o le siti anga ya o le memo tino lo ta o tuspe le ai se singa ke lo le asola na a o le fa matala e Paulo fa mai Paulo e a fio mai e su I langi ona tutu I fo lea o e na fioti o lai fa ola inga lai le fa ola tanga ona tutu I fo leo la tau mai tunga mau a o tangata la e feona le temina fa mai leo tala pono mai e suia fa fo se I la tau ona o ane leo la tau le vani monimo e fei loa I mai Yesu Kristo Halleluiah io o le mea matango fiela o lea I tonu o le gospel lea e mana o Yesu ka ko ke o proclaim ia mea ia
Ioe, o le gospel e tasi le upo o ata o fia o mai le telo nei wha manuianga. What an incredible thing. Wa o le ala e wha malama tu se wha alinga. E alu lo si tianga le ka le sia. Alu lo ma le lalo langi le fitu tau sanga o poponga. Ia, o le fitu tau sanga nga, tolu ma le afu tau sanga mua o poponga mama. Ma le tolu ma le afu tau sanga lona lua o poponga mamafa. O le mea lau te whawhitai I te tonu le gospel o lo o mai a tātou I a le whatonunga e tā pena I he tangata mo le aso ia wa o lo wha amarama tu se whalinga I le sikemi kau ki o ia e ke le anu la sikiang o ui lo ka koi popo e le pingo fienga oi a le mea lau te whawhitai e fo il tātou o whaafonga o te whawhitai le tala le lei a wa le whaamatala mai wa le a whaila wa utala fo le taimi ka kele I loa inge I mea fo a ina ua ia e mo yang kaule sa moa wa le vanga I le gospel a ka kele kari le gospel e se fo le mea le ta o le anu le lotu a ngā kele kari le gospel o Yesu Io, ngā le alu le loku kele mamanga fo ke mai ngo o fa ki a e ele me ka o sikia Io nisi o tau, ia ua ke ia la ke mai ngai o le ko kongo le gospel. A le tu tonu le tala le leia Yesu. Ia ele me tau le sitianga. Io matango fie le na aso. Be a no o tu ai wa ta pena tato. A le nga me le gospel. Ka penga I ka kongo le sona. Ia o isi me matango fie tonu le gospel. Lo sunga fiti. O me ia ta o mysteries of the kingdom po o me lilo le malo le tu. E o mea lilo la nei o le malo le atua le te iloa. The Lord Jesus came not to bring religion. Yeah. But to establish the kingdom of God here on earth. Na sau Yesu, ele sau Yesu e mengi fai ngā loko. Na sau Yesu e whaaturo na malo I le lau ele. Na sau Yesu, he came to colonize the earth with the kingdom. The kingdom of God. He came to establish the reign of King Jesus as the king of the kingdom. Na fio mai Yesu ina ia whaatulanga ina o ia o le tupu o le malo le atua. A le sila me matongo fifa mai. And so he gave us the authority of dominion over creation. Wa o mai fo le ia te tatou ma le pule whapea nao na tatou pule ai ia le lalolangi. Ele o le pule la fo le pule sona fai ai o le wingo le tala Yesu fo le o tu mai wa le mai pule o le ai fi ai aro ka pele mai ai wa ku mai ka ko le pule fo le ile la lolangi o le pule la ile fa pe se pule so nga fai a le pule that you work within the boundaries of the word of God o le mea la ke fa fi kai le nga me fo ile Ona o le matango fie o le mele tato te iai, ma kako unai foi. I tu tongo le tala le leilea. E le isau Yesu e a mangi mongi religion. Na sau Yesu e whapea nao na establish longa malo. A o le malo leo Yesu, o le i tu tongo le kako relationship. O le tupu, ma tangata e au na le tupu. A tu tongo foi la le malo leo Yesu, le ku kongo le kala le lei. E le so nga whaia kako kupu. E a lofo tatou tupu o Yesu ia tatou e anga le lei tatou tupu ia tatou e whaamangalo e ese le mangai ole e ese le manai ole concept lenga mai tu tono le malo le atu that in the kingdom we have a king and the king is Jesus but the king is that we can have a relationship with Jesus e makau kia le matango fi ole bisu le ole si misu le ta o tono o tu spaia o salvation al faltanga le sila le mystery the Lord Jesus ma le mystery le faltanga e te tau na talia tangata uma o Yesu na fio mai le langi Yesu I lona I tu tangata fa nau mai a Maria lona tina sa Fitiafiafi o ile lo langi ma fa malo lo tangata fa tu tangata ona maliu ile o ia mo tatou ngasala ona tanu mia le o ia yaso tonu ona to tu mai le o ia manu malo le tunga mau o ia fa to ila lo inga le tunga mau
ma ia fa toila loina le oti ona fa ali le o ia ilona auso a o laiva ai ei mata o le auso ona si tia le o ia ile lang a la kilo ele auso so a o lenga ti peit kanga ka fa mai pe moni le toetu o te fai atu e mongi aisia anga langa ile auso nga kilo ile auso so we know the revelation of salvation is that Jesus came in his humanity, born of Virgin Mary, died on a cross for the sins of the world. He was buried for 3 days, rose again victoriously. He appeared to the disciples. He gave them the mandate, the Great Commission, and then he ascended. When he was ascending, the disciples saw it. Yeah. And they saw it. These are the reliable witnesses. And so they recorded it. We are now reading the information. The mystery of salvation. It's the rapture. The mystery of the kingdom. The rapture, the 7 years tribulation, the victory in the battle of Armageddon, the 1,000 years reign of Jesus from Jerusalem, the revelation of hell, the revelation of the great white throne, and the revelation of life eternal. Our mysteries here, Oliko Kongo le kala le leila, aina saula Yesu va me Yesu, all proclaim the gospel there. Olo no winga la eletion fo ya amaile fato nunga le fo ilele o le mandate por fato nunga sidi ele o se option pe ka ke leo asia langa ko kongo le gospel le olo o yei o malava me o mai mana o mia tato so aki kilo vo e pastor le mel ya o le me kongo le lenga nga u Yesu nga le fa misionale ya sa le ya ye lo ka ngaka mangwi o le to le kongo ya o le wailen fa nga lo ka mangwi pa ka ko leo pe alio fa ka nga le fa misionale fa fitaia ska ko kama fitaia il apostolo ya William o le langona foi le lo to fa fitaia ya tau ona olona o mea fo ia na ia maua mai i le ngaluenga fa misionare ma le fa tuina wala tala le fa me tau e le fa alia mai le tu ia se theological college ana fa ali mai te ia le mission school e o ngai misionare o ia ole me fo na le fa me William ele manga o ia fa se Bible college ole wo ia ya o ngale le ia tato malua o piula ya mai sia o ngale le ala wo ia le sempre fo ia ala na tala ve mai na vatu le tu ete e fa tula on fa missionary ole aim lava ole mele ia koleng ia missionale e o e avele gospel ina ia fa pena no fa missionary ia ele ngaluenga la lus fulu fa po sulu balu e le lus mo le fitu o fa mo le fitu te mena o fa tau mai ono e se le tau te le mele fia mo le tu le fia nei anga le ngaluenga fa missionary pe ava pe wa yesa so tato tala no ngaluenga fa missionary a Paulo but for the sake of time ole mata upulea o lo matua e tala no mai a Paulo fo ilo na ola le ka u longa ola ma le ka u le ave le gospel ma mai la Paulo e sili atu le ta u le gospel ave ngai longa ola ia fai tau ma fa mo le afit wo mai la to ia te ia ona fai atu le o ia te la to wo to wi loa la wa mio e tau sanga uma ina o ia te utou talu le aso na ofa ato asa wai i Asia. Lo o nei le li ma le loto ma walalo lava ma le malingi tele o loi mata ma tofu tofonga na o ia tau ono le tau pule na Iutaia. Ma lo le ina tia se mea nga ina le whaino atu ma o atu ia te o luma o le nu. Ato fo i ma le fale. Wa o moli tino ia Iutaia ato ma eleni le salamo i le atua ma le whaatua tua i lo tātua li o Yesu Keriso. Whaauta fo, o te arune, o tino uu i le anganga i Jerusalema. O te lei loa se mea e o mai i a tau i le mea,
na o le nei o lo moli tino mai le nganga pa ia I lea ai ma lea ai o lo fa pe mai wa fatali mai no noanga mo popo nga ia tia au te le manatu se tasi mea o lo lava ola foi o te le nau ia se I o fa uma lo mo e mal oli a to ma le faiva o maua mai le li o Yesu o te moli tino atu le tala le lei o le alofa tu noa o le atua fauta ni foi o au nei wa o loa e leto I loa lava o mata e o tau uma sa o whiangwa iai mata lai le malo le atua o lea o te tautino mai tautino atua ia o tau I le nei lavaso o te mamau I le toto tangata uma wa o le natia se mea ina nei le whailo atu ia te o tau le fina ngalo uma le atua vai le tu sala foi le ole tala le lena polo I mai Yesu ka ko ke o tala alela te feita o tinei fe mal kala polo o lo ola ele ka ua ngai lo le kala le mai ole tala le wa matua yo sauni lava ole priority number 1 inga ia anvele tala le o lo ola ele ka ua kele e maka o kia la le to nga tau tinonga fa pe wai o le mea monia ele langono Paulo to die it's less important than to take the gospel ya le la te feita wa tu le ya io o le mai o lo fo yola but my life is worth nothing to me unless I use for the finishing of the work assigned to me by the Lord Jesus, which is the gospel the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. What an incredible statement. Ma o te whapea tu foi. Leitioa foi lele tangata ua matua convince alo na loto. O lona ola le taua. E taua atu le whaatau nu o le aveina o le gospel, aveina o le tala le leile. Ia o le tala le leile tangata uma a le taua no ora. Ia le lata te whaitau atu laile. Le lua koronito sfutasi whai upu lufu lima, lufu valu, mole a fiti. O atu wa atu tolu o na sasaina o au I la au wa tasi le fetongi o au maa wa atu tolu o na malaia o faulaunga sa o iai wa atoa le pōma le ao sa o I le vasa wa atu lasia o malanga se manu a uleanga I baitafe se manu a uleanga I e whaumea se manu a uleanga I tangata o lo ulawa nu se manu a uleanga I tangata o nuese se manu a uleanga I le ai se manu a uleanga I le vau, se manu a uleanga I le vasa, se manu a uleanga I uso pepelo, na ole na lue, na ole na lue na mafa ma le tinga, o le matala so, o le fia ai ma le fia inu, o le anapongi so, o le maalili ma le le lamlava, tu ia o isi mea, a o le mea mafai e mafati ai I aso fai so, o le popole lea o na o le kale sia uma. Ole matautia fo le mea na ui ai Paulo. O no lona nau le I o le tala le I tangata. O le whaatonu ina o le Great Commission lea na umai. Ia e te mantufu, o Paulo ele iai, o Paulo sasa ua le kalesia, le fata whaora ina muli Paulo, ua leva na fiu su le langia. So Paul never had any time together with the Lord Jesus. O le revelation le pina mai e Yesu e te, le whaora ingai. A o langa kala lafa mai, o mea no iai, kawa I maa, fia ai, fia moe, le lava, le lava lava. Ewa me kawa I kangaka I maa sasa I la au. Kau kia E o ilunga mu e ngusi. E o ilunga nu. Ele mea lai fo ilele tate whea tuai. Ile loto le ni tangata o nau e tu'lona loto ile ali. E na ia whaatau nu ina. And I think it's a challenge for all of us. Fo ilele le kele wa olu I tau ia le e whea ngai matangata e o avel tala le lei. Le ala e wha matala e Paulo. A wha ape o mea na go through ai Paulo. O lea fo ia go through ai tātou la o whainga luenga ia mese fo ia o lo ngā lulue o lo o au o lo tau mawhai ave le tala le lei. Ia o longo winga e le mawhai fo inga exempt ai kako.
o mea lava na ui e foi tangata na lato o mea le tala lelei kau ke ui e foi kako a me foi le kako wha malolosi e ol wha vai vai na i tele a tangata o le wai masangi ango wha anongo le mea le iwa le sifono whai au no walu o wha anongo le upu le o le me ua pen out me ua pen out o kere lo ngā kei mi ko wha anongo longo ngā upo le pen out ka kere mamuna mapole ala ngā me o le pen out ale wo lo o le pen out o le o kanga ka o le ma faingo nga handle inga me ia kai pe o me ia fa mtale pau fa kolung sasa ila au fa kasinga fe kongi ma fa kolung ma le pe va anga luai constantly on the move fa mai ofia ai fia mo fia ingule la va ma didi ia o le mela le o tupu istangata fa mai ro istangata o pen out io le la fa mai Paulo mai o le mea piko silinga mamafa ele mamafa ki nga ui ai ai mamafa ti nga lo na manatu ile kale sia au wangi I fa vai kanga mai o te fa pe atu fo ita o fa fonga ya I foi se si o la u fa nga luenga la ngona lo vai o no me o lo e ui ai nga luenga la u fa malo si le te o no sa ngai mea umana na ui ai Paulo ya mai le foi se so tato e fa pe na na exempt ai ia fa malo si mai e lo te tele o mai te mi venga ta vai pe le ali hu ke fa vai o fa tali mai le langi tau I mo tato amen ia ona I just wanted to have a look if le ile o so but almena tupu le o so ia le la te tilo wi fa mo mo ia sa o sa ilia ia la fa matala tu la mende tupu la so mena mali wai o Simona Peteru na fa sa tauro e u lunga vai e u lolo lu o lana tala me o ne fa sa tauro ina fa tasia o pe o Yesu ai fa u lunga o vai ma ka kia le ko ngave o le mena mali wai Andrew o le uso Peteru na crucify o le famatalanga fa mo mai na crucify le mo le cross is an X cross o le cross le va be fa lava pe lima fa lava pe vai ai mai lava mai he was hung alive for 2 days le kala la sa mai o la kau mo le lua aso but he was still talking encouraging messages to the people that were there kusa la le o kusa le fa sa ko le fa pe lima ko fa lava pe vai luaso la fa ka ai la unga mai ai fa malo sikanga e o ki e lunga sa ko la unga fa malo imagine la fo le tinga o le mele but he was so desiring to preach the gospel the message of encouragement. Okay, he was still encouraging the spectators all the while. While he was dying, he was still preaching. Yeah, or Nathaniel, Bartholomew, also Nathaniel, he preached the gospel in Iraq, Iran, Ethiopia, Arabia, India. He was king alive, crucified, head upside down. Kaule mele skin alive kusa olai ola asa kulo wala fa fonga. Tu sa lai ola asa le pa. Le meno ya Bartholomew. Kaukia o le ono le tale ingo ono le avenga le gospel le preaching le gospel wala te te nei ia e fai ngo fia mama war ke lo meta to te u yai me no yela o so. James, the son of Zebedee, the brother of John, he was beheaded. His accuser was converted by James Garrett. Fa mai ole loto tele o gangange o Jacopo. Fa mai na faola ina ile tangata na ia accusinga tangata le na alu momoli wa ave folele fa sala. Ai mai olona loto tele na fa pe na faola ina ile tangata le na avenga James, the son of Alphaeus, first bishop of Jerusalem, he was thrown alive down the pinnacle of the temple where he was preaching and then stoned and clapped to death.
o ia ole luai tai ole kalesia Jerusalem ave mai na tongi a ka ole mele maru ho le fe si mauru nga ole menga kongi ia na tongi sta mai lo ko ka wai ma ia ko sasa ila au se yo or kai mingo ki so you can imagine na menga go through we can ngai on the gospel and we are not exempted from this. Yeah, or John, the son of Zebedee, the brother of James. But my Paulo tangata na otia umatuaya mari otia wakawa or kai mioki ai ele men ele apostolo le Yohane when tu foi Yohane le na fai Yesu lotinale. So in other words, while Jesus was on the cross, fai le Yesu ya Yohane look after lotina o lotina le look after ole fa matalanga la sa ba kan ngi ole na mele sa fai ole tausinga ole tina o Yesu Paulo le ole apostolo na maliu ia by natural death. He died of old age. Mario sia via o te vatu esel Mario le marco si makua ke ola ubia ba ko si lo komama lo kinga ele tausi matua ia e Mario o Utah ele o Utah wole le falata Jude le nga ia kusiel tu sila Utah la apostolo le he was beaten with clubs then crucified in Turkey coming in Turkey Jude Iscariot ia le ka ko lo comic suicide Utah wole le se kala ia le ka ko lo pure lo ia va mole ele ma ele mo se apostolo e pure se Matthew, Levi, he was staked and then speared to the ground. Kaukia la wakwale le kau le kui akilo le palapala. Kaukia. Philip was crucified upside down, preached to the crowd upside down. The crowd was so moved to release him, he told them to release Bartholomew, but not him. So ke ka ki ala me ka la Filipo ku sa fa sa ka le lunga vai ai lo fa mai ala e ka wa awole manga ole le ka la kilo mai ko fa sa fa mai wo fa sa le si uso le wo fa sa ka ki le ya to inga loto tanga fo ie o mako ai willing lava to sacrifice. So I say for getting involved in the mission and going to proclaim. We are not exempted by kelo of Africa. If it means that we have to die, then it means that we have to die. Or Bartholomew, they beat him so hard that his skin was removed, then he was beheaded. Sa o makoi mafo o malpau kipi e solo maleu. Tu lo ula mo le opeto e cha. Lo ke fa ko makau ki o meno yai Thomas Didymus, he was killed by a spear in India. Ale mera le te fa to e fo lele o ingi kia o kale ma charge o ingia e loko fo lele fo ia lokuia ingia. Ele o ke fa ko ke lo ka ngai le ta umal telefion pa ele tua fo ele ngo inkia. I mean Thomas o lalo la le mele le yele tu nga mau o Thomas in the southern part of India a predominantly Christians. The southern part of India predominantly Christians. Ke le ala lo ke sia ngo yenga ya ai onita ta ya le ka ke lo le pe aka uloko masi ya to masi le tel ton wa me ka fa lo ngo ila ngo ka to masi le tel ton ai makauki al me na fail tangata. He went to India and he died in India for the gospel. Ya la le southern part of India le yele tu nga mau Thomas. It's predominantly Christians. Ko ke le tangata ke sia no la ya fa umala tatu POLOKALAME i tatu no la titia fo le ngai mission ale ko ke la tangata ai fo le fa mau ngai le au mai e matautia la le me na tupu nei tangata ia mai o te mana o fi fa tau atuani ni nei tana anga ala iti la fa mole o nei tangata ia sa
mali liu le tala le lei fa te inga la e kai pela o si tangata le o si fai au lea o e suafa ia maene mavaiea e o mai fale alili maene mavaiea fale alili o nei misionare na mali liu le tala le lei ngai kangaka le la tala noa tuai but o le te tilo fo lele i mea foi ne tupu i misionare Samoa man tu fo i pe o le man tu tato o le tasivalu to se fulu tau nu o tale le Samoa al tasivalu to wiva na o ile lo i misionare o le malanga na mali wai o na vidiam ya mai aile i o le malanga na sala u ngai o na vidiam le matau pule lu fulu tu sanga ruenga langa la nga muli na sa fai sale mo o le launga na launga William o upu ai na fai Paulo o upu ai na o na launga va pea o le o walu to teleto e vai ta o le launga le na o le malanga mo o le launga muli foi na yo na William mali wa loi erama ya al mali la yo na William e le tala le lei pe nga mako ilu i kaua ya tanga te sa mo ya no foi le ala e maua foi le i fa matala ra ni na mea fo ia leo te mana o e fia fa matala ya ila ile fo si fai au le masiona fale tua e ngo ya maene mavaia e o mai le o fale alili mai o tasivalu iva tasi il tasivalu iva lima na o tawina i malua o tausanga tasiva iva valu na tofi ai ya maene mavaia ele ngaluenga i Niukini a olea e fai mai tala tu sipa ia o ia mena tu fai mai tala matalanga le fa mau i fai mai na ole malanga na o i o ele ngaluenga i papone kini ai fai mai ai o so ai le mai o si fai au ia mai ole tala fa no ele iau ele io ole va ele me alu ia wa maliu fai au ole me la fai mana tu le alu le va le sami e fai si mama o le mele ia aile ma fai wa e na te mele ele ma fai na tu mi sta ngata e lungo le va na mai ale ona i fai au na i lungo le va wa fai le lotu o man fai le lotu ona tongi ro le o si fai au le sami ia o le tungo mau le elia le fa punga na le sa wai ona tongi lo si fai au le sami ala e o na ola ia lo si fai le tua le sina me matautia a no le si fale tua a le o tia il samisiona to lua le sunga le fafenga inga ia a o foi tau na me fidele malingiringa to lo mata ma fau ile cosle pe ia tangata ia o ia to va pe ia ele ai se sina to va ai el natu nga mau pe te o te loa e to e tu mo le fai au ne le sab awalanga le fa malta tu sipa ia fa mai e toi au mai foi tangata na mari liu le sami po fia lava le mena maliu ai pe a o le taimi e sau le pe a o taimi ko ku i tangata i lo le fa ai mo le taimi nei foi le e la ngona foi le fa no foi le lo fa ono le mena tupu i si fa au ia ma si sono val tu pe a ngofo mo kama fa i fa ma fa ele fa ngofie le mena ia si fai au o le si fai au fo le o te o le sunga ya Reverend Samuela malfaletua ia apela o le maua la le a fo ele o maua ele o maua le nu wa le sina mea fai kanga nga maua o le maua le nu fo le ai ia a tonu ai ke le ropo fe me mo fa mo fo si leva tele al fa mo le sa mai na fa matala ina e misitana o apela o se o Samoa e loto mawalalo e anga file mu ma le loto alofa o la ua ma Samuela na tu ua i futuna e le tasivalu fa tasi mo nga luenga le tua o ila ua o ulua i misionare le tala le lei ile motu o ila ua foi misionare e mua na mali liu fa mature le lau ele o futuna ona o le nga luenga ale atua o le whamatalanga la fe mai na alu Samuela i le whaatoanga na fasio tia ai Samuela
a o ia na mua mua male afino Samuel le fale o no ina lo no fale tua na mua le fale ala e ngalue le maumanga ia Samuela ia watu atanga fasio tia Samuel le maumanga mai aina foi mai na tuli loa mai le fale ia le fale tua masia la tama teine o na fasio tia le o le fale tua masiana tama ai tongi le sami kaukia so ele I to ise na famai na fasio tia la ua mala foi le sami ya o ka se tala fa va le I lo wa ulongona fo le me na tutupu ina tangata ia no mai na missionare ia ta to ia no le o fa to la tala le langa le cosle pe ta to fitile e fa to nunga le su ka ki ave le gospel awa ye ke o fa pese o fe o ye ile atua la mena le sa le atua la le ai o le oti le atua ele o se mele o le oti o tangata fa ola ina ile atua ele o se mele o le oti o tangata fa ola ina o le mafutanga le tangata na ma Yesu yo o le si tangata fo ile le o te tilo ia I o le no fai tau ai o le tangata le sua fa ia le ala manua yo kango kwa su ele yo le tangata le sua fa ia ala manua o ia sa ngalue e fate I Vanuatu ya o lo ta wa ifa mai na ta wa misitana ilana se singa e fate te sivalu fa valu le maliu le ala manua sa le ato tolo no soifu maloloina o le poia ngo fio o ye mai ya o le mafu anga o lono maliu o no ye se la au le masina o February o le ala matausanga ina ua fatia le motu I se fa na maliu file mu o ia o si o mia e ali I o le nuu ai mai se o no uso fai fe au sa ia o ngane ia li o le nuu ina ia la totalia le li o Yesu Kristo o na o ia mawai le ola e fa vau sa ia fau tu fo ina you no so Samoa ina fili nga ia nga luenga ma fa lango ile li e manuia I mea uma wow ia foi le te fa tuai ona ini tangata no e ave le tala le ia le toi fo mai ia ai makauki foi a mea na tutupu ia male loto de tele ona tangata le fa awa wina le tala le o le winga la tala o nei tangata o le ua mari liu ona o le mana na o ia o le kala le ka ko kalongo ai male ango fa manu yanga I to tonu le tala le ya e ela nei tangata te masani ai o nga ka ko ku punga mo ke masani ai and I also want to share le nei po ya te peila ole ya te peila ole o kisombe la o kisombe o le tangata la amata mai le o kisombe o si o kisombe le fa mai sa fa ma o isalangi ya o kisombe la le enate fana ua ia le sikiri some o ki some la na ia fana wina ia mose kiri some mai manono sa fai pati a salota mai fasito tai o la sus furfito januari tasi valu ono lua na fai poi o mose la le masalota sa fai fe au sa fa missionare tu valu mai le tasi valu ono lima il tasi valu iva tol su fata sanga o ngalu lue tu valu o mose la masalota o le la fa nau o le tama e ngo ia yuriano kirisome matama toa kirisome na fana na uma ya le ausole e tu valu a o fai au ia mose masalota ngalu ngalu fa missionare o yuriano la kirisome o la ngalu nga sa fai o fai onga sa fai poi po atu yuriano kirisome ya nesa mai sa fa to ele fanga le tu punga mai ai pasta moana
Yo, le mata o fie ole tala wa bio kanga ye lo ke masangi ya a o tamatoa la ki some mai sa napu sa fai po mo ya kasia ona maliu le si ona fale tua ai toi fai po muli ai ya sinatala o sinatala la e sau mai o ele nu o ala isa kusa e kau ia la isa o sinatala le e fa nau mai lo matua e ngo e sua fa ia solinu le e fa nau mai e tila ula ia e tila ula la le na fa nau ia ne po la ula o ke si la ula o lisa la ula ia le te fa to le o tangata te masani ia e kolu kupulanga o le ainga le kolu kupulanga sa ngalulu ngalu fa missionary kolu foi tupulanga sa fa foi au 3 generations ai kilo no le tangata ye na tupunga mai tangata ne e maka ukia le anga le leo le atua e fa ya la ukala ele ia se tangata na fa pe nao na ona ngalulu nga fa missionary ele o manuia la ko fa mo ya la utala nanga o tala tu spa ia fa mai o le longa fa tu pulanga ia le ki ko pulanga le longa fa la tu pulanga le sa ia it's e maka o kia fa bangu yanga le tu maka ko lo foi lai ele ai o le fa to nunga yesu ta to te ave le tala le kelo me de tonu le tala le maluia ina tangata a o kangaka ngela ko ia po carrier so le kala le po la to ia la to te ave tala le ele alo mai le lilo le tua lana tilo balona fina ngalo ina ia fa manuia tangata ne ma ia manuia tangata e wa ke fa kala ele o se mai fa manuia ngale tu pa kilo nge mena tu pu tangata ia o ele anga le le tua balona alo fatu no o mafai ai ona au mai tala le ina ni tangata ia male ango ia tato ya wakako wifo nge ile atua ono na itangata na o mai le tala le mai peltani ale voka kolo i o tele ona to ya pe o William na mali wai ele no yo William na mali ya sona na mali liu fatasi ma Reverend Harris ya au telo inga ole masao toto na tangata la le wifo itangata vanu watu ile atua ukako wifo itato ile atua ya ono ngaluenga sa faia na ni tangata te longona ya le nga fa afta ile tua ele Samoa ya ele ole longona le ne fiafi mai o te tonu ele aise vaengo le tala le ele ma fai ono o ifa manuanga iso se vaengo tato wolanga o le tala le e kele me matango fio o lo tonu le tala le e fa manuia io tato wolang mai o te fai atu fo e male lo tomau lalo ne fiafi o se me mata o fie pa ye se tangata e o folo na ola e na ia alu nga luenga fa missionary ya mai o le fa mo nga fo ia ma to te mana o mia ni tangata o le te talo fo ile atua mana o mia ni missionary e mana o mia ni tupe fa tino nga luenga ala o te talo ile atua ya fa penao na saunia le tua se awala e fa tau nu o no fina ngalo na ia maulunga se vi ingo le tua fa manuia le tua le tato o fa fonga le nei po fa manuia tu le tua ile o tau fa fonga mai ia vi ia lava le sua fa manu malo Yesu ke viso fa manuia le tua le nei po until then tato fe loa ile vai aso lumana ono Yesu amen.